Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O loo yeisa marianga po fola le whataunuina le whaiunga le masina nei. O le marianga tele tau whatau inga e au fiei Ausetalia Britannia. O le marianga ua lewa na whatataria le ave SA tariffs po o itu ainga la fonga i lunga o oloa Ausetalia e pei o le waina, hani, po vifasi, ma moe maisi, ma le ama ua foi ma le amano o tangata Tala Fou Ausetalia e a ngai e tuai mau i le UK. O tala noanga i le bawa tunu e rua wa taunu uai le marianga, ma le ale te tongi e foi ni la fonga i oloa awina mai e Britannia e au fiei ma taavale ia ma le ava malosi. Sao noa Albanese o le nei marianga o le a tere ni o nao ngā i tangata Ausetalia e awina ato oloa i fafo ia ma le asa toru sutase le masina nei e wha mamadu wai le marianga. O lo sue nei e vanga o le soifua mararoina i New South Wales se mata upo e fōringa o se cyber attack po se oso whainga i runga o le interneti i le no whanga mo tong fitinga o le kānesa i sini. Ai no mai mtanga renga o le soifua mararoina o se wha mata una i roa i le asona nafi e au fia i le Crown Princess Mary Cancer Centre i le Westmead Health Campus ai e fōringa i le oa a fia le vanga o te winai wha maumaunga database. O le solo o wha awa waisa i ringa, ai whamere matanga renga o le tā ua ia, o le marupui pui o wha maumaunga o tangata, ma o lo ngāre rue whatase nei masui mai ne mālo, ma ofisa e whea ngai ma au nanga nei tau computer, ia wha mautinoa e pui pui ana matanga renga mai rea tūranga. Na tā ua fo i ripote le APC o se kulupu e ingoa le Medusa, le e fōringa o i lātou ia o whea ngai ma nei o swainga, lātou te ngā o ia wha maumaunga mai tangata, o na wha matau rea, o le ato e whata watu isi se i wanga nā o te tongi atu se tupe. O le no whanga leo tong fitinga o le kānesa rātou te saunia so e suenga uatu whatsia, tūranga tau le puipuinga, tong fitinga ma porkalame to e whaare reia i ngase ngase ma a inga o e a fia i le ngase ngase o le kānesa. E ono iai se tūranga le leile tala whatatau o le tupe o lo tartaria mai le malo i le vai sa fau. O whamtaranga wanginga i le lipote le Nine News i le so, o whailo ai ono tūranga le leile lipote e whola sia le teu tupe, Jim Chalmers, a meisa wa lipotia le telo tupe maua mai la fonga o loa awina atu i papo, e pei o le koale, iron ore, ma le kesi, mai ono soani tere rea i le whainga māloa Albanese, e tu ina mai eise tala whatau o le tupe, surplus, pe te le atu le tupe sau nei lo le tupe whaalu, taru mai le sifuru rima tau sanga taruai. O le winga lea o le budget surplus o le tele o le tupe maua mai le malo na ilo o ana tupe whaalu. O le ai Tala Fou lava ia le whainga malo Ausetalia o lo iai nei, i le tusa ma le iwa se lau piriona, mai ono o atu i le se furutasi piriona le tausanga rua wherua lima rua wherua ono. O lo whatantadia la atu ranga e pe o le si tio tutongi, po nesi mo pirio mo li, si tanga tau pe meni mo le welfare po le benefiti, ia ma le whae titia o le tau o le soifuanga. E lei vai na whina uma le tari atua se tina mai le whaitua Roxburgh Park i mere pone pui o ia masiana whanau mai le tau mawhainga se tasi ari se furu walu tausanga e ave wha maro siara la tau taavale aolo i ei tutonu le whanau o si whawhine. Le iputia mai la la taiwa, tau whiana le taavale le tina le mana na whanau o poloka le traffic i Broadmeadows Central i le awhia whina nafi. Whetaua ina ile o soane o le ri i rea i le whaitatu o pito i tua o le taavale le Toyota Kruger. Ma pe ane i tutono le taavale. Whai mai na whaiwhi nau ngā le ri i rea ma le tina. A lo i tua o le taavale le whanau e to o lua le tina i o lano foa. O le mātutua e rima ma le fitu tausanga. O nisi na mori mawina whi nau ngā le nei ri i ma le tina. Na tāma mo e ane matau ma whai whasosoani. I si whawhina lea. Ma nau lātou tau whi ai ma le ri i rea se ia o ina taunu uatu le reo. O moria nei su valtu sanga le tau mwhai e wha marusia le taavale, a toai maisi morianga, ai le o mwhai na tatala ina i tua, mai toi tūra i le wha masinonga le masina fōu, a o le tinana a fie le wha lawe, o ave iei le wha māloa le toa tele lona le totoa, wha sau ina ai la tau masiana whanau, mai le nei mata upu. Ma le taramuli muli, o le olipatia o ni asteroids, e tai peile la popo o ni pasi, o le apasia le larolangi le so, a lo iei maisi e la popo ato lo o folo mai ei tua, whamtalanga ia mai le NASA, fa mai le lipoti pea ma le sefuru rua mita le vao le asteroid lea mai le larolangi po le Earth, a mana tua o le masina na o top se lau varsu wha afe kilomita le mamau ese.
O whaingoa lau su ele asteroid lea pasi mai talana larangi i le stofi o le 2023 HB5. Wa mai o le isi asteroid e pei o le te reo se fale o whaingoa la lea o le 2023 HF7. O le sono me o tai au le ufofua e pasi nei le isi asteroid e tawhatafa le larangi wa mai pea ma le 2 miliona onu sara wafe kilomita le mamao. Tala nana Radio Samoa mo le nei aspirele ia mani a tele le whai unga le vai aso wha soifua ia.